ti division thir tu te chibai ule silal en kolikani a serchi wangkhwa hilongai thlang India Republic Day voi somsari pani na chu vo in khan India rampuma ursun takaman ni in serchi pa po DC office tuala hiani pol hian hunman ani a serchi district board sap Kumar Abhishek IAS chuan India nampuan zar pot parin nampuan zar chibai buk achang le tani Serchi pa India Republic Day lomna huna hian district board sap Kumar Abhishek chuan India ram mi puiten keima ni siam nge ram dan pui kan man chana champha serchi mi puite chibai bukin mani a ro in rela dan pui thatak kan nei theina na thok tu ram shwai tu hasa de za na chibai abuka an thorim ra sengin tu na thang thar te chu khovela democracy ram lian berle ram thel ti thei ber te jingami kan lo ni ta ani ati district board sap chuan India dan pui min din sak tu te khan in real bol na satlia mai min siam sak lo ti soin kan khotlang masona tur le India ram kil tina muan na le masona a thlen theinan min lo sial sak tel bokani ti asoya keima ni siam nge ram dan pui kan ne ta India ramin masona mela huna sa ema Mizoram nge poin na satakin ma asona Serchi district page chu masona mel huna sale India ram pum huwa po a ziak le chiara mason berte jingami a kan chuak ta hialani ati a tun nai maya district chunga masona thar sang sang hu theite atar lang zuini kumkal ta chungin mi puite himna le dan ken ko tu police department ten Serchi district chunga thu boy somriat pathum anziak luta anjinga somruk pariak chu cha shi tin thu boy somni pangha a thiam lo chantir ni to in case pending som pali ala oma kan police te impact na awangin kumsang ni som pariat atang to khan case ti top lai lok voi khatma Serchi district ka ala omlova COVID-19 kai noi himna dan le ko na chi sang sanga faklakin police ten na an thok ti soin drugs le ri hlodang te tam tak an man thu a soibok borsap chuan hrisel na chu mishing ro hluani ti soin khwale tuite hrisel na chu masona bul thut ani bok ti asoya kumkal ta chungin district chunga naw piang report zakwa somnga pani omin anjinga som pani hi an borada infant mortality rate IMR chu 12.6 ani COVID-19 do na konga na sat taka malaka ni thupo tar langin shileng awang hian Serchi district ama ni in lama in khongsang ni sang khan jang hi som pali sarkar munma in khongsang sang ni zathum somli pani le community quarantine center khung mi zani pariat an nei to a rapid antibody test RAT zanga somruk pasari rapid antigen test RAGT sang ni zathum somkwa pakwa RT-PCR sang khaja somni pasari le thuna test sang ni zani somkwa panga om to in Serchi district ka hian shikai mi za somriat mu chhu an ni to a anjing mi za somsari pariat te chu enkol dam ni to in shikai enkol lai le nun na chan mi pakhat ve an om to a COVID-19 do na konga tha tho tu zong chunga borsap chuan lom thu soin an thorim na zara COVID-19 case po atle min din hun thataka kan ding ani ati a COVID-19 vaccine Covishield po dose zali somnga lai district chunga pe kan ni thu soin COVID-19 do na be pui thak ala top lova thei top chua kan be je la tul tak zetani ati bok hengba ka hian department malak na sang te po soin sarkar kumkal me ka MGNREGA nuaya ni somriat parukatan in hlo na siamani to thu te Jal Jivan Mission nuaya Serchi district chunga khosom pasaria house step connection pe kan ni to thu te tharukal ta chungin Serchi district ka HNBT department in run singthum sangria ja somli pali an enkol thu te National Food Security Mission Rice kalpui me ka bu fai thar chu apun thu te le malak na dang te atar lang bokani Serchi district healthcare workers mi zathung somsari pariat te chu COVID-19 shidan na pe kan ni to a naktu ka chang khian shidan na hi pek chun zom le ani ang Sarkar lei puirwa man anga Serchi district chunga healthcare workers te COVID-19 vaccine Covishield pek me ka hian nimin khan mi somsari pani te hne na shidan na hi pek le ani a heti hian nimin thleng khan Serchi district healthcare workers mi zali somnga te shidan na pek tura ruwa mana mi zathum somsari pariat te chu shidan na hi pek an ni to a Serchi town chunga mi zani somsari pani te shidan na pek ni to in Thenzo CHC mi za paruk te shidan na hi pek an ni to ani Serchi district chunga COVID-19 shidan na pek me khi vo in khan chol ni in naktu ka chun zom le ani ang puan to angin vaccine la te hian shidan na an la ka changa ni somni pariat nuwa avoi ni na le ados kim na turin an la le do na Serchi district
COVID-19 vaccine Covishield la to mi zathum somsari paria ta tang hian side effect nei le in soi sel an omri lo ti CMO office thok tu de chuan an soyani COVID-19 vaccine hi dose dang alo thlen le huna not vanlai phai civil subdivision lama pek chua tan vele ani don bokani Serchip khopui chung fai na konga hin el na sang ati chade ne na vo in khan lo man sem na nein VC area fai bera chiatlang north VC than an ne Nikuma fai na hapta man ani nuwa fai na konga hin el na sang ne ti chate ne na lo man sem na chu voina serchip India Republic Day lom na ne ya hian sem ani a serchip khopui chunga VC area fai than na ne ya chiatlang north VC chu VC area fai bera than ni in serchip chan mari VC chu pani na an ni a serchip 6 VC marveng area chuan lo man pathum na andong pokani office fai than na ne ya PH serchip Watson division chuan lo man pakhat na dongin district child protection officer DCPO office in Loman Patni na andonga district jail in Loman Pathum na andong bok school fight hlananea PCR high school in Loman pakhat na dongin government middle school new serchip in Loman Patni na le Little Flower convent school in Loman Pathum na andonga damdoin fight hlanna Mercy hospital serchip in Loman pakhat na dongin district hospital serchip in Loman Patni na andong bok restaurant fight hlanane om cafe serchip bazaar in Loman pakhat na dongin Emmanuel restaurant serchip bazaar in Loman Patni na le RP restaurant IOC in Loman Pathum na andonga hotel fight hlanna KH hotel in Loman pakhat na dongin Gemela hotel in Loman Patni na andonga market fight hana chiatlang bazaar chuan Loman pakhat na alabok voina fai Loman semna ne ya hian fai na konga thok tha mi mal pahni te hne na Loman hlan ni in arkap zawa new serchip north VC le lalrin moi chan marveng VC te chu choi moi na hlan an ni ZPM leader Pulal du Oma chuan zoram hun sang a ZPM zom thar an zel ni asoin heng te hian zoram mi pui thin lunga politics a har thar na dik a thleng mek ti a enti rani ati ZPM party hian min khan serchip darnam venga f nun siama ina mi thar lom lu na le zo nu unit din na hun mangin he hun hi ZPM leader le serchip bial by election na ZPM candidate tu lal du Oma chuan man puya he huna hian lal du Oma chuan mi in mani trang mahai rana politics an boy pui laya ther hlo engma be sei omlo na le sarkar na fongchel tu po ni lo ZPM mi heti zatin an zom thar chuan an be sei a chiang viau ni na soya chuan thil be sei chu sarkar na lo chel to political party taram kai shwai dan ruling party be chana in thlei bik na pai thak na kan la shon ngai lo kal phung thar mi pui huap zo sarkar siam an du ti ashiat ni asoyen lom om ma de thu soya zoram hon sang a ZPM ron zom thar an zela heng te hian zoram mi pui thin lunga politics a har thar na dik a thleng mek ti a enti rani ati bok lal du ma chuan hetianga ZPM in ma son chozel hi an thiam le thei wang ni lo ti soyin pathian na tho liao ni zok thu a soya kumsang ni som hi pathum in thlan puya zoram in kalphung thar kong a zo tan thei nan le chumia ta na ZPM in sarkar na chan thei na tura po tong chaya pathian in natlat chungin rin omna taimak na le tor chel na nen ke tilova nang ti chung zelin ZPM in ma son zel na turin ibe fatang o atibok lal do ma hian serchi bial thuchil mekin veng sang te atlo ba ka serchi pian i veng ZPM thala unit din na man pui boka darnam veng le fam veng atang hian mi za somli patni alom lu tani National Highway number 54 lai zau na thok mek tu ABCI Infrastructure Private Limited motor crane chuan zan khan ropui khwa chena in pakhat ati cheveka vanai thak takin machine hliam na tuar an omlo Thudon danin he crane MZ01T 2009 hi ABCI Infrastructure Private Limited tani in an company here National Highway number 54 lai zau na tho meka thiltlang atanga chimlam lai na thokin na thial tuipui peng an company muna omani a nizan khan dar longa oil lai chwa na thok tu te bungrwa lang thatura ron phein ropui kho chung Peldon kongkwa la motor nung lam chuan vilal biak luang in hi avua a he in hi assam type ni in hi avot cheveka he ina hian in nei tu vilal biak luang a hi ama khosa in hi ana chimpuya aluwa hliama tuara ngai tu om ero anilo ni a thudon ni in vot hetu motor po hi kong sira atlu a wa nei thak takin kong thlanga atlalo lawani he motor hi after Hussein Laskar khal ni in ani hi chuan hliama tuar lo ni a thudon ani a he thil thleng hi na
thial police te po hriat tir ngal ni in voin khan hmuna thil om dan an enfia ngala motor khaltu hi man ngal ani bok. Urban Development and Poverty Alleviation Department in Mizoram khopui fa in ti siak na sang he som ni abuat sai result chu voin khan puan ni in lunglei chu Mizoram khopui fa bera thlan ani. Mizoram khopui fa in ti siak na sang ni som ni loman hi voin khan aizol sipai lamuala sem ni in Mizoram Governor PS Sridharan Pillai chuan hlana khopui fa in ti siak na sang ni som ni category 1 district headquarters sa lunglei chuan loman pakhat na dongin saitwal in loman pahni na le khozol in loman pathum na andonga category 2 tauna biate chu pakhat na ni in leng puin loman pahni na le not vanlai pha in loman pathum na andonga category 1 le 2 belkhoma avai fiber thlanna lunglein pakhat na dongin biate in pahni na le saitwal in pathum na andonga village council thokcha pakhat na leng pui VC in dongin tlabung VC in loman pahni na le bairabi joint VC in loman pathum na andonga best nodal officer award chu Dorothy Mwansangi SGO civil not vanlai phai ne na hlan ani bok. India Republic Day voisom sari pahni na chu voin khan chief district chunga civil subdivision a depo man ane. India Republic Day voisom sari pahni na lomna then zol SGO civil office tuala voina neya SGO civil kula thongan AIS chuan nampuan zar pot parin BTS a police ten nampuan zar zana chibai anbuk achang leta mipuite hne na thucha asoiba ka faina kongin elna buat sei ti thate hne na lomana sema then zol BTS a police na thokcha choi moina dong tu law instructor MRP sub inspector lalziding a kolni hne na Union Home Minister Award for Excellence in Police Training lan ani hi Mizoram Police MRPB ka chuan hetiang choi moina dong masa berani ani ba ka hian sub inspector arm branch senior drill instructor SDI KP Sharma ne na Union Home Minister Award for Excellence in Police Training lan ani bok not vanlai phaya chuan SGO civil complex sa serchi video vanlal ma chuan India nampuan zar apot para mipuite hne na thucha soin faina konga in elna buat sai ti thate hne na lomman chi sang asem chuak bokani. Khum tung khwa MLA Fund manga football field lai na tur pathian hne na chongchai hlan na le na tho bulchan na chuvein khan bial to MLA le assembly deputy speaker engineer Lalrin Oma Hovin nei ane. Khum tung khwa football field lai na tur bulchan na hun voin mana hian khotlang shwai to VC members te baga pol sang YMA MHP MOP GSL MNF party shwai to telin he huna hian bial to MLA le deputy speaker engineer Lalrin Oma chuan MLA Fund an man na tamjok chu kut na thok tu te ta na ni thu soin infiam mi te infiam na tur hun ma te hi angai poimo ani thu soya MP Lok Sabha Model Village an ni na shereng tura he huna tel te chu cha in kan eizon na po enton tla kan na tho apoimo ani yati bial to MLA chuan he field lai na tura rampe tu te chunga lom thu soin field puitling an nei nge ya du sak thu soya bial mi puite du sak na in MLA tam ni na ka mang me ka kan tho ho that zel chuan thil tha tam tak kan bial chunga kan seng lutin me lungpoimo tak kan phun zel the ani yati bial to MLA ani na angin mimal chung kwa khotlang har sat na sang po soi ho zel poimo thu soin chia thata po anta na omreng thu asoi bokani. Nimina Mizoram sample and fi atangin COVID-19 shikai mi panga mobile ni in Mizoram shikai mo chwa chu sangli zathum somnga paruk antling to Nimina shikai mo chwa tharmi panga te hi ZMC laboratory sample and fi zathum somkwa paria ta tanga shikai mo te vek an ni anjinga mi panhi te hi tun hnaya state pon atanga ron lut ni in midang pathum te hi tun hnaya tual chunga shikai mo chwa te nen in kom nai na an nei wanga in khong sang mek te an ni thung Nimin Khan district sang chunat laboratory sample za somruk paruk en fi ani in shikai mo an omlava rapid antigen test manga sample za sari somriat en fi atangin shikai mo chwa an omlo bokani heti hian voin thleng khan Mizoram COVID-19 shikai mo chwa chu sangli zathum somnga paruk antling ta heng zinga hian sangli zathum te chu enkol dam ni to in tuna hian shikai enkol lai somli pasari an la omeka shikai zinga nunna chan mi pakwa an om to ani Hadi zong kha sia chip wang khwa kan ti chwa thei chu ani